Ke o dumedise mohi wa television ya Lesotho lenaneong la rona la tseba ka makala ka lebitso ke Mama Kgomolapo. Ka jeno go tliseditse lekala la matla e leng Ministry of Energy, mme ke kopa hore ke ba moele ba le dumedise ba buhi ba ka ba lenaneong la ka jeno ba tla ba itlhalosa hore na hana jwale bona thomo ya lekala la bona na ke lefeng le hore na ba tlile ka lefapha le feng, mme lefapha leo ba tlileng ka lona ke lefapha leo ka sekgowa le bitswang Lesotho Electricity Generation Company. Mme bona se ba tla teba ho ka lona hore na hana jwale bona mosebetsi wa bona ka mono ka lefapheng leno leo ke seng ke le boletse ke lefeng. Ke kopa ho lamela bontate, ke kopa le tsebise ba buhi ba television ya Lesotho. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Ntau, ke hla lekaleng la energy kapa lekala la matla ka mokgwa le tsebahalang ka teng. Lekala lena la matla ke lekala le thebuweng ka selemo sa 1985, 1985. Fela le thehwa jwalo le kopanetse le makala a mang. Re ka etsa mohlala e ne le lekala la energy le kopane le la meteorology. Ke le mong sena fela lekala ho ikemela le le leng. Thomo ya lekala ke ka e bitsa vision, ke kopa le tle le ntumelle kapa pono ya lekala ke ho netefatsa hore Lesotho le na le boiphihlelo ba matla a hlwekileng a sa silafatseng lehodimo ka theko e amohelehang. Mission wa lekala le ikarabella matleng, le tla netefatsa hore melao le melawana ya yona e nolofatsa boiphihlelo ba matla le kgolo ya moruo. Ke sa thulwa hakalo bomme le bontate, lekala le na le department kapa dikarolo tse ngatanyana. Ha tsatsing lena re tlile ka lekala la lekho jwalo ka ha mme a hlalositse, ke tla kopa bontate ho hlala lefapheng leo la lekho e leng Lesotho Generation Company, Lesotho Electricity Generation Company, ba ke ba hlalose haholwanyana hore na ditshebeletso tseo le ka di fumanang tseo setjhaba sa Basotho di se lebelletseng ho tloha lefapheng leo ke difeng. Ke kopa re fetele ho ntate Teboho Ratalane e leng ena wa diphatlalatso ka mono ka lefapheng leno la Lesotho Electricity Generation Company hore a tla hla re jwetse hore na jwale wena ka mono ka bona o tshwere ho le hokae. Ke le bidi haholo mme ke dumedise le babuhi ba television ya Lesotho. Jwalo ka ha o so ntlhalositse na lebitso la ka ke Teboho Ratalane, ke ofisiri ya diphatlalatso ka mona ka Lesotho Electricity Generation Company e leng LECO. Company ena ke company ya mmuso e hleng welang ka kotloloho tlasa lekala la matla e leng energy, mme ke company e ding ya thewa ka selemo sane sa 2020 mme ya qala tshebetso ka selemo sana sa 2021. Mme sepheo se seholo sa yona ke ho bona hore e fehla motlakase kapa le ho bona hore e phethahatsa sepheo sa mmuso sa ho bona hore naha ya Lesotho e ba le phehlo ya motlakase. Mohlomong eo re ka rareng ha nako ntse ya ka bona naha ya rona e se ihlile e na le boikemelo ha ho tluwa ditabeng tsa matla. Mme ke a khona ntha e nngwe nka ka e hlalosang hodima ditaba tsena ke hore e le ho ntshetsa pele ona morero ona ke moo jwale ho ileng hwa qalwa ka kgaho ya setsi sa phehlo ya motlakase mane hara marothole seterekeng sana sa Mafeteng, e leng mosebetsi o mekgahlelo e mmedi e leng phase 1 le phase 2. Mme phase 1
re se re bile re ile ra etsa tshebetso eno ya yona ra ba ra iphethela moo jwale ho ileng ha bolelwa kapa ho ileng ha boelwa ha fanwa ka tshebetso eno ho mmuso wa Lesotho ka selemo sane sa 2023 hana jwale tjena re ntse re le boemong bo jwale re lokisetsang ho bona hore na ebe re tlo tla re fetela makgahlelong wa bobedi jwang e leng phase 2 ya tshebetso eno. Mme jwalo ka ha ke se ke tshuluhe tebello ke hore mokgahlelo ona kapa kgaho ena ya setsi seno sa motlakase mono ebe kapa o atle ho hlahise motlakase wa 80 megawatts ke ka mokgo tebello ne le hore dintho di tsahale ka teng. Mme phase 1 hona jwale jena ha re bua e se ya tleile hore ebe boemong bana ba 30 megawatts, ha phase 2 yona e tla tla e ba boemong ba hore jwale e tlo tla e eketsa ka hore re be le 50 megawatts ya motlakase e le hore ka karetso jwale ha re se re phethetse ka phase 2 le phase 1 re tla be se re le mane ho 80 megawatts e le moo jwale re tla putla re se re fihleletse sepheo se seholo. Mme ke a kgona ntho ba bohi ba lokelang hore ba utlwisisa hona jwale tjena gore phase 1 jwalo ka ke itse re se re phethetse re le Basotho re se bile re ntse re una molemo ka kotloloho ka motlakase o hlahiswang mane a Ramarothole ka ha o sontso o kena ka hare ho grid ya LEC, mme Basotho ba sentse ba hlile ba una molemo ka motlakase o no hlahiswang sebakeng seno. Ho itswe sepheo se seholo ke hore Basotho ba fumane motlakase o hlwekileng ka theko ya moele ya a kgola ho ka ba bohlokwa hore re hlakisetswe hona hana ha o thwe ka matla a hlwekileng re bolela hore ha o thwe taba eo ya matla e hlwekile re bolelang ka taba eo le hore hape re kena tabeng ena ya ditjeo tseo thweng di amoeleha ka ta o hlalosa hore hona le project e seng sentse e kene tshebetsong ena ya ho fehla ha motlakase, mme re le Basotho sentse re una molemo ka taba eno fa ba le re fumana ditjeo tsa motlakase di ntse di nyoloha a ko re hlakisetse hona mono hore na taba ye ho ya pele e tlo go thusa ha kae ho leka ho bebofatsa theko ya motlakase. Lekho e hlahisa motlakase fela, ha e keta ho hlahisa o kena ka LEC e leng yona morekisi wa motlakase. Rona re fella moo re etsang tlhahiso ka mokgwa ona o hlwekileng e leng green energy, moo re sebedisang letsatsi re sa sebedising bo mashala jwalo re sebedisa letsatsi ho hlahisa motlakase o jwalo. Ha re se re keta ho hlahisa jwalo ho fetela ka ho morekisi e leng LEC ke karolelano ya mosebetsi mo e qalang teng. Rona ha go hlahise re be re o rekisetse Basotho, empa re a o hlahisa ha re keta be re o fetisetsa ka ho LEC be yona e se tla ba yona morekisi wa motlakase o jwalo. A kgola ho ka ba molemo ho tseba hore na mona moo ho entsweng mosebetsi ona wa ho fehla motlakase mono se ke streeteng sa Mafeteng ha nako ho baneng ho ile ha kgethwa sebaka seo sa hore ho lo fehlwa motlakase ho tloha teng. Lebitso la ka ke Sebajwa Tau, ke sebetsa company ena ya phehlo ya motlakase Lesotho Electricity Generation Company, ke le plan manager Mafeteng ha Ramarothole. Ke hona moo re fehlang motlakase ka letsatsi teng. Ho araba potso ya hao mme molapa ya hore na hobaneng ha Ramarothole ho entswe diphuputso ke ditsebi ka lekala la matla hore ho shejwe na Lesotho mona na ke mekgwa efeng e ka bang teng ya ho fehla motlakase. Ho fumanehile hore e bonahalang e ka Lesotho le ka atleha ho etsa e ka ba meraro. Re ka fehla motlakase ka metsi, ka moya le ka letsatsi. Boraro bo ba yona ha se e silafatsang tikoloho. Ke ena e bitswang renewable energy. Ka ho ko bolela Lesotho le ka botleng ka phehlo ya lona ya matla. Mmeng hara mekgwa ena e meraro bakeng sa Mafeteng ha Ramarothole o bonahetseng e le ona ho latela ditsebi le ho shejwa ha ona matla ana a mefuta e meraro a ka sebediswang ka hara Lesotho ke afeng. Ho fumanehile hore ona wa letsatsi ke ona o ka bang hantle sebakeng sa Ramarothole. Ho ntsona le dibaka tse ding tse tshwahetsweng e ka ba moya, e ka ba metsi,
ke leng taba tseo di ikarabellang lekaleng la matla tse nang le dintho tse bitswang di-resource maps. Ke hona moo re tataiswang hore na sebaka se feng le se feng se ka etsa phehlo e jwang. Jwale rona ba hara marothole re dutse mo letsatsi leng lona, ka hona ke mokgona ho ileng wa ba bobebe hore ho etsuwe phehlo ena ya motlakase ka letsatsi. Ke a leboha mme. Ho ile ha hlokomeleha hore ho nena le kgaello ya motlakase ya phehlo ya motlakase ka ho naha. Hana le ha kae le ho fihlela tebello ya lona le hore na re lakatsa hore re be re fehlile motlakase o mokana, le ha kae le molwadi o le ibetseng ngwana ho latela tlhoko e teng ka hare ho naha. Ke a leboha mme. Lesotho ha jwale ho ya ka dipalopalo e kanna ya ba re hloka kakaretso e kalo kapa e batlang e bapile kapa e feta hanyenyana 200 megawatts. Jwale ha o sheba tlhahiso ya rona re na le Mmuela ka 72, re na le Ramarothole ka 30 e sentse sebetsa, mme re na le tabatabelo ya ho nyolla Ramarothole re e be ka 50 e tletse over 80. Jwale ha o sheba taba tseno fumana re ntse re na le kgaello e kgolo ho a fihla 200. Mme jwale re ke hlakisa hape hore motlakase wa letsatsi ha o tshwane le e meng ya mokgwa ho fehla, hobane mo fehlwang ka metsi jwalo ka Mmuela re kgona ho ba le motlakase bosiu le motshehare. Empa ena ya rona ya hara marothole re ba le motlakase ha ile motshehare, re hlakiswa ha ile motshehare, e seng ha tsatsi le diketse ha jwale ha re hlahise letho. Tabatabelo ko hore ha ho bua phase 2 ena ya 50 megawatts re tle re bone re ba le mokgwa wa storage, ke tla se bitsang mokgwa wa ho bokella matla ana ona motlakase a motshehare ka mokgwa wa di-battery. E tle e re ha e se le mantsibuya kapa ha ile hoseng re tle re sebedise pokello e jwalo ho bohela re tshela ka sesing sena sa LEC hore LEC tle tseba ho fepa setjhaba sa Basotho. Empa ho thatiselletsa hona moo hore ke fe Basotho mohlomong ho utlwisisa hore na mohlomong potso tse ding di re na jwale motlakase wa rona wa letsatsi ebe o sebetsa jwang, o fa batho ba bakae motlakase. Ke sitwa hore ke fane ka lenane le hlakileng la ke batho ba bakae, empa kgakanyo e teng ke ena ya hore motlakase wa rona wa letsatsi o ba teng hoseng ha letsatsi le tjhaba, o yo wa fela hape ha letsatsi le dikela. Jwale ha letsatsi le ntse le phama le ona o ntse o phama le letsatsi. Hara le motshehare hantle ke nako eo re fehlang ke tla re ka mokgophameng ka ho fetisa ka letsatsi leng. Haeba ka moratinare o sontso o theoha jwalo ona ha tsatsi le dikela o tima. Jwale o tlo fumana hore nako e re batlang re fehla hantle tsatsi le tjhabile re sena diqholotso tsa maru le pula, re kgona hore re fepele ditereke tsa borwa kaofela tsa Lesotho, e leng hore ke Mafeteng, Mohalesuku, Puthi. Re boele re tshele bonyanenyana ka Masego. Ke ka mokgwa nka reng ha jwale Ramarothole e sebeletsa Basotho jwalo. Re tle re utlwisise hore na ke bokae, empa jwale ha se re ekeditse ka ena ya 50 megawatts re tla kgona ho fepela dibaka tse ngata ho feta tsena tse re di fepelang ha jwale. Ke a leboha mme. Ke na le potso eo ke dumelang hore le mmuhi hae a ka ba le yona. A kgola hangata re bona ditabeng mona bo dipampiring le di-radio ho hlaha moo Basotho re sentseng thepa eo e sebediswang bakeng sa ho fetisa motlakase ka bona ho fehla motlakase. Hana lona le company e fehlang motlakase, na le na le qholotso e jwalo moo le kopanang le moo thepa ya lona e sentsweng ka ba lona ka nnete taba tsa lona di hlakile, Basotho ha ba kenane
le thepa ya lona? Qholotso e jwalo e ntse e le teng. Re thuswa ke sesola sa Lesotho e le karolo ya tshireletso ya sebaka sa rona, le hape ho kena dipuisanong kgafetsa le marena le makhanselara a mo marangrang ana a hauweng teng le dithapo tsena tsa motlakase di fetang teng, e le ho hlokomedisa taba ya tshenyo tse ka bang teng. Tshenyo tse di ile ka nna tsa ba teng, empa ha di so be kgolo hakalo, empa ka tshebedisano mmoho le sesole sa Lesotho le babusi ba naha e le makhanselara le marena, re ntse re thusa hore di nne di ye moritimme. Re na le qholotso ya kgolo ya mobu, re bone ka mangope ntseng re a kata hona jwale a bang teng ka hara sebaka sena hore jwale ka nnete kgoleho ya mobu ya re tshwenya ha pula di ena. Ke qholotso ya pele. Qholotso ya bobedi, re ba le jwang bo holang haholo ka hara sebaka sena sa rona, ebe dibakeng tse ding bo hole bo batla ho hlahella ka hodima matlapa a rona. Ya boraro, re ba le dihahadi, re na le dinowa, se re na le masumu le marabe le tse ding, ka baka la hore jwale e se le sebaka se kampetsweng, di se di fumane mo di iphileng kgotso teng, jwale di ntse di ata. Ke e nngwe ya qholotso ntse re shebane le yona, empa kaofela ha tsona re tla nne re di hlolehe. Mona mo re emeng ke le leng la mangope a teng ka hara tshebetso eno ya rona ya phehlo ya motlakase. Re ntse re kata mangope jwalo ka ha o bonahala ka morao ka mona ho hauwe di-gabion, re lema mehlwa monana hape hore re tshware mobu ona. Pula ka nnete se bile ene le kgetlo la pele ke e meng ya mesebetsi e ntseng e etsuwa hore re kate mangope. Ehlile mangope a batla re tshwenya ka hara setsi ka kwano. Mona hape re karolong e nngwe ya lengope le leng le leholo le tsamayang ka hara polante ya rona, le metsi a hlaha ka ntle kwana fela a tsamaya le mona a fetela ka ntle, jwale ehlile a ntse a etsa tshenyo e kgolo. Mme ho ntse ho batalatswa lengope lenana ebe ho tlo lengwa majwang hodima lona hore re boele re tshware mobu ona. Di-gabion ke tsena ntse di bonahala mona ho ya hodimo mane, ke mekgwa eno kaofela ya hore re tle re tsebe ho ba le mokgwa o motle wa ho tshwara mobu ona o se ke wa baleya ke taba ya metsi ana a fetang mona. Mona re na le solar panel tse re di sebedisang ho fehla motlakase. Jwale ka hara sebaka sena sa rona re itse re na le di-solar panel tse 73,348. Jwale o so ka utlwisisa hore na ha di le ngata tjenana, ha ho na le nngwe e nang le phoso, na re tshwanetse ho e batla jwang? Empa ka tshebediso ya technology le metjhini e re nang le yona, control room ya rona re kgona ho bona hore na strain sena le mathata a sebeng, ebe di-technician tsa rona di tlatla di se sheba, di lokise phoso e teng, re boele re tswele pele ka phehlo. Hobane ha di le ngata tjena ka nnete ho tla nka nako e telele ha o ka di sheba ka bonngwe ho bona ho phoso ko ho feng. Pela rona mona re na le weather prediction system e re thusa ho etsa di-forecast tsa rona, generation ya letsatsi le letsatsi ne ka ba jwang. E re thusa hore re tshebedisano le NEC, re tsebe ho ba jwetsa hore re bona kana tsatsing lena la re tlo fehla ka mokgwa o jwang. Monitoring station tse pedi tsa le di sebedisang. Ena ya bobedi ke
monitoring the solar generation has is regularly doing on its way to transmit it to LEC. So ke substation ya rona ina kaofela. And kamona ka screen 1 ke our general overview that planned for every inverter. We have 8 inverters in total. 8 inverters for each array, that means array is 8. Then on top here, the total generated, the sum, the inverters are 8. And on that we have the monitoring, the alarm. So how the alarm kata muna bona already enabled di hlaha mofuta o feng ile setting ya tsona. We browse to so on every event and every connection, the sensors and actuators they set the dream back in who monitor everything is on any inverter. So on this window, we display the events of today. Nako e tsahalang ya recorder ya tsayekana go efeng receive ka mona ka planting. That means re ka ba le a delay maybe a second from the plant to the monitoring room. Le hore na alarm ya rona re bona ke a mofuta o feng, le hore na e tsayetse hokae. And the description is just an elaborative manner, has a rebea ka mantswe a matelele hore na e tsayetse hokae. And on that, for every alarm we have a level hore na ke alarm e ka sitisang operation kapa e ka tswelang pele e ntse e etsahala. Hore alarm e nngwe ka nna ba ya ha o bulwa lemati, ha o kwalwa lemati, hobane we have sensitive equipment in the plant. So ha wa tlameha hore di-unit tse ding ne di bulehe fela di kwalehe fela. Ntate Ratelane, haeba ho na le ditaba tse ding tseo ka batlang ho kena ka hara tsona ha e le mo se re qetile tsena tsa hara marotholo, ntle le haeba ho na le mo batlang ho ikeletsa tabeng tsena tse re leng ho tsona, e o tswela pele ka tse ding tseo le lefapha le ntseng sebetsana le tsona. Ha gona tse hleng di leng kalo ntle le e tsona tsena tsa hore hlile mosebetsi o moholo ke ho bona hore re sebetsana le taba ya tlhahiso ya motlakase hona mono ha ka marotholo. Jwalo ka ntate Teboho sa hlalositse hore ho fihlela ha kana ho bonahala re ntse re sebetsa ka tsela ya mofuta o feng. Ke akgona ke ntlheng ha ke tsebe ke tla fetela mo ntate Tau mohlomong ke re bona hona le kakaretso ditla tse bang di salletse tse o jona ka boelang a di kenyeletsa ka hare ho ditaba tsena. Ke ya leboha ntate Ratelane. Ha ke akaretsa nka fa setjhaba sa Yeso sa Basotho hore ka phase 1 ya hara marothole re tle re utlwisisa dikateng tsa yona hore re hahile sebaka sa phehlo ya motlakase sa 30 megawatts ho kentswe di solar panel tseno tse fehlang motlakase o no wa 30 megawatts, mmeng ka kakaretso ya tsona ke di solar panel tse 73,248 tsena tsa karolo ya phase 1. Yaba mosebetsi o mong o etsuwang moo ho atoloswa le ifola motlakase substation e ne sentse le teng ya hara marotholo ya LEC 132 kV ya atoloswa hore itletse ho tla amohela motlakase ona o fehlwang ke station senana sa rona sa motlakase wa letsatsi. Mme hona moo hape ha bohetse hauwa dithapo tsa motlakase le transmission line e tlohang hara marothole e tla Mazinot station se seholo se seng sa tse kgolo tsa LEC, e le hore re tle re eketse mothamo wa dithapo tse ne sentse di le teng tse tlohang Maseru ho ya Mafeteng. Jwale hona moo hape ho bile ho hahuwe
ke tla re ke e bitswa switching station ha Mofoka e sentse le katoloso ya marangrang ana a thapo tsa motlakase tsa LEC mme ntse o kaofela ha tsona ha di se di phethetswe sentse di le haufinyana le go phethelwa di tlo nehelwa LEC tsona e leng dithapo tsa motlakase le di substation di tla fuwa LEC e be le kho yona e tla itshalla fela ka phehlo ya motlakase ya ga marothole ke a leboga ntate Tau ka mona ka lekaleng ka kotlolo a kgola ho ka ba le taba tseo o ka lakatsang hore o di tlatsetse tabeng tse ntseng di bua ka company ena ya phehlo ya motlakase ho thatiselletsa thumong yane ya lekala ka karetso bane tle ba o kga matla a mosebetsi wa bona ho hlaka ka lekaleng ebe o bona mosebetsi wa bona o le hakae le sepheo sa lona ka thumo ya lona le lekala la matla ke a leboha mme Molapa ka nnete ho latela ka mokgo ho latela ka mokgo bontate ba beileng ditaba ka teng ha ke bone ba ile hole haholo le ka mokgo o thuma ya lekala e leng ka teng mme ha hona le taba tse ngata ka nnete hle ba hle ba phetha thumo ya mmuso wa Lesotho tabeng tsa matla ka nnete ke ka tshoga lo fela mme wa ka ha hona taba tse ngata fela ha ke ntse o utlwa hore ho ntse tlo ba le tswelo pele ha eba yanong phase 2 e ntse tla ka nnete re tla fumana ehlile re fihletse sepheo se hleng e leng sona se hlokahalang se hlokwang ke mmuso ka lekala lena la matla ke a leboha mme ke a leboha bontate ba hlahang lekaleng la matla le lefapheng lena la phehlo ya motlakase re fihlile pheletsong ya lenaneo la rona mohi wa television ya Lesotho ntse ile nna Mama Kgomolapo haebe boroko bo monate Go